Hi Mayam, KPax Beauty da amuk hanna welcome toujari. Ngasi ki video se face wash khara share toujabane. Ngasi ki video da yaoriba face wash mayam se texture loina khetnaba ngaktane. Texture khetnabagi matung ina skin type so adum khetnarakani. Ahanbagi se Garnier Light Complete ne aduga yuzu lemon gi extract yaubunina mase oily skin da chanagani na khalle. Aduga mase everyday use da adum chane. Ado mase wash tawraba matungda instant brightening effect ama pi. Next, the Face Shop Rice Water Bright Foaming ne. Sigi face wash se seasonaraba matungda akoi ki skin se soften ohelle. Aduga mana claim tawuri hydrate tawina su claim tawi moigi kano magi tube sida. Aduga masunga saigi Garnier gi Light Complete ki face wash ki type ta akoi gi hek taba loirakanda instant brightness ama pi haidi adum visible oibane. The Face Shop ki Herb Day 365 Cleansing Foam ne. Sigi face wash series se makhal adum laibane haidi fruit extracts na ayamba oibane. Adumoina claim tawse akoi gi pores se unclog tawa aduga dirt and impurities se akoi gi maidagi laibudo adu logtho ena tawe. Personally aigi use tawagi matung inadi sigi product se oily skin da henna suit tawni na khalle. Aduga like ngasai gi anido haidi Garnier and Face Shop ki rice water do aduga manana masu instant effect ama dum ubani haidi hek taba loir matungda brightening effect to yam phazana visible oibani. Next ki face wash se acne prone skin gi da suit tawnina aina khanba face wash ne Siba Matte ki clear face wash pH 5.5 te lakpasine adoma se kanone pura akhoi gi foam cleanser ne aduga mase acne prone skin gi da suit tawena dum magi bottle se da ibane mase antibacterial ne and blemish fade away to win a. One of the most interesting thing about this facial foam say mase magi clear instruction p minute kaya akoi face the thumb gadabano hide direction the phazana piwane so use the buganda please read the directions very carefully. Overall sigi product se aina khanbada akoi gi oily skin oiraga acne di yamna tawdaba but tendency di kitang laibudo so sometimes adumaina taw taragadi si se akoi gi skin care regime da adum hapada kashu kairoina khalle. Next ki product se dry skin da suitable oigidaba product ne ahan bagi se Cetaphil gentle skin cleanser ne aduga moina bottle da adum ibane haidi dry and sensitive skin gine na iye aduga mase mai khatangi na tabida body da su adum suit tawe mase soap free oe aduga yam mild oiba product ne which is perfect for dry skin product se skin gi moisture do phazana maintain tawe haidi use tawra matungda khoida dried out oibogi feeling do adu this is da sum pp de. Another dry skin da perhaps chanagadaba face wash se Neutrogena gi liquid Neutrogena ne aduma se mana dum ibane haidi for all skin types na dum EA plus aduga pure mild facial cleanser na dum ibane. Sigi Neutrogena gi product se ladder formation phazana tawe aduga mase glycerin yaubani na akoi skin da irritation di kemta tawde aduga mase yam mild oe aduga magi manam si su kitang mild oiba manam ne skin sida akoi gi pores clog tawdo adudo sisna adum phazana clean tawe adu aigi wakal de mase kitang drying oil perhaps dry skin oibana di even though moina bottle sida for all skin types na itarga su moi kitang chanaba wat kani na khalle. Next ki se akoina normal adum seasonaba yaba face wash ne ahan bagi se Innisfree blueberry rebalancing 5.5 cleanser ne sigi product se creamy oiba texture oi targa su magi consistency se kitang thin oi aduga akoi gi skin gi moisture se phazana maintain tawena ai haininge aduga akoi gi hydrated phazana su helle aduga dried out tawdo adu sum tawde aduga seasonaraba matungda akoi gi skin se supple oibagi feeling do adu dum pi so I really like this. Next ki normal oina seasonaba yaba face wash se Requel gi fruit AHA face wash ne mase soap and sulfate free ne mase hydration phazana pi aduga skin se do adu moisturized oibagi feeling do pi Haibadi akhoina seasonaraba kanda akhoi yam krang lawa feeling do adu sim pp de AHA haiba component se akhoi gi skin gi upper layer sida act toraga akhoi gi texture natraga hyperpigmentation gumba laibudo adu da improve tawnaba component aigi wakal da di sigi face wash se ayamba da dum chanagani na khalle. Last da aina hapchaba se aigi scrub ama hapchaba ne akhoina scrub se physical exfoliant haina su khangna badune aduga aigi physical exfoliant na Jeju volcanic lava
ꯐꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯐꯣꯂꯤꯌꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯨꯋꯦꯜꯁ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯆ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ everybody is switching to chemical exfoliant so sigi tube se I won't buy a next one ngasigidi sida loisinjarage mayam kai opinion leige do makhada ibirao thank you bye